Hubor Ketua Diocese Meja. Kristan jumi kayu Kris bukun kalom kecingnya jengaimu kecingnya kawapan Yesus ini baru play hagaba mentah kasni utrai lembat kesenderan jumu haswa paskan ukwa mensyomba membadak kesenderan hibau i hagaba besyomlang ya sam ya lade kamet asnam jumu rakum benedasi kaba pin kintan lindo soblay ya kad armut ki apostol ubu ya gede yung Kristus kuy kaba wong tole ikene pankin mau ya togi ini simenta tura hagen kejemaya jom yung Kristus kuy kecingnya kawapin Yesus ini baru play but kene kasi kuy si gentang kan long kecingkan mau ini nagbunda kecing sius pa ay kecing kublay rumia kini kan armon kisenran iblajin na plen jompi kum kada kashin panskin mau haswa utray shashitom usat ini kejat jom kisenran jomu parwong ya iit pimar kalian kumba ngala iit Epi yang ay way hot west no ha ban ya iit ya baha kamtam haswa benstang ban yo benta pura kejemaya jom Kristus kuy to ini si benta dengan si rublay in parma kilat ikram na jom ha gagarte upa barukun barumen simbaku Selok jom sibukun kendon ringkat pati baru ringkat padiru kami haris bukun balong hati mei jom jengai Kristan jumi kayu haris bukun kalom kecingnya jengaimu kecingnya kawapin Yesus ini baru play hagaba mentah kasni utrai lembat kesenderan jumu haswa paskan ukwa mensyomba membadak kesenderan hibau i hagaba besyomlang ya sam
ya lade kamet asnam jumu parakum benasi kaba pin kintan lindo soblay ya kad armut ki apostol ubu ya gini Eucharis bukuy kaba wong tole ikene bankin mau ya Tuhi ini simenta tura hagen kejemaya jom Eucharis bukuy kecingnya kawapin Yesus ini baru play but kanya kasi kuy si gentan kan long kecingkan mau ini nagbunda kecing sius pa ay kecing kublay rumia ini kikan armon kisenran iblajin ang play jompi kum kada kasin panjin mau haswa utray syashitong usad ini kejat jom kisenran jomu Parwong ya iit pimar kalian kumba ngala iit ipi yang ay way hot verse no ha ban ya iit ya bah kamtam shwa binsang ban yo benta pura kejemaya jom Facebook koy to ini si benta dengan si rublay Perma bikilat ikram menaju. Haga kerte upa berukun berumen simbaku. Kajingai jumutrai jumiu Yesus Christ. Bat kecing jublay lembar kecing selok jumun simbaku. Kindon ringkat bat baru Jisu ulatip bagapor jamu kelapoy bawon ino ya kene kepertei banlet syaupa bawon i kilaki jom kibaladon hak pertei ulai jiki hadu kebukut berhaga por bagi abang jamin habau sun belak tersu hagdonur Judas Iskariot ukun jam Simon bawon syed kelayu ujisu bau letip bau pau lai tilut yaki baru hakti jemu berbau lawan naublay berbau sadat pai syaublay ulayeng na kata kejamin ulalon yala kejatkum baru syimpiar yalade dan kata dia nanta ulathem ha kedabon baru stang bansat yaki kejat jom senran jemu badbanyat kendrekhiang yaki dan kata dia kabau la syimpiar Deulawan hau Simon Petrus, Henry Petrus ulong hu, kutrai mensat ya kikejat jema, ujisu raju babiu, ya kei kabang adale, himla ban sengaut hu benta, Henry pin sengaut hu hadin, Petrus ulong hu. Menom san yang kejat jonga lanor ujisu laju babiu lada am san yipi penom dan benta lem hanga Simon Petrus ulong hu gotrai wat san tang yang kejat jonga Henry yang ikti badi yang kekli jonga ru Ujisu ulong hu Utau meladep sum Umdon kam bansat Lain no ya kikejat jemu Henry ulang kuy nadong syadong Bat pilong kibakuy Henry baro napi Namar matip lupa
uai ubat syet kelayu nagataga daw loom umbaro pilom kibukod ndaw lalasa jiki kejadum ki baru lakup biang kia kejadku baru la syong biang hala kejaka uloon ki hato pisngau tu ya kabang ngadan lepi pikon yang unong ikai bat utrai bat piong ya kabade namar ngalong shisha kumtar Tela mga utray jopi barunong ikai ngalasad ya kikejat jopi te piru pideiban ya penyesat kejat mar kalian naba ngalaay ya pi kenuksa bapiru pideiban le kumba ngalale ya pi Ka gospel jauh utrai Kabau jisu uit kerpa Uai ketang Bat ben kentang ni kena kesni Bakat longkung kesni jom kejingkan ma Kum kesni jom kejingteng Ya kekam jing siuspa Kakam Kabakut Kabau Paulus hak siti peningkong jumu syak Kristan korin kabagios teologi pulai kebaan namarkat tasir bapin bam daw neupu patpendi na kena kuri pen menta ya kejinyap jam turai kabau jisu ulala om piken mau ya ni pen menta biang ni pen long biang ni pen wan biang sisir ya kata keju ke khidmat ya kata keju ke por jom ke jingknya ke bau laknya cisir pat sijuno ke jingknya ke bau ben mentabiang ben wandur biang pat kalong ke besisha ke jingikai pateng la pateng ya kepala ai nadu kejutang barim ya kepala ben temai kepala ben kerpang ha kejingknya jom kejutang batimai ke bau kris lo terwai gini ngingin yo bentang ngin bam sip ya ka met kasnam jom trai mat ngin sam yo hakim men ki para juli ini ro ngau Jesus Christ
benta ki bahayi ngasem joki baro. Na benta ka sius pa jok mensim joki. Kacing kermen bakin kod kin kia bakin sup kin shngan bakin pendet la kacing pular meme ublei bom jukut ubai im ban ubah shisha. Dan baya selok pat kebalan selongsan pada kebarakhe yang kini keseni bakin tam ha kebayang turai jungi Yesus Kristus lai tino sya kejingyap na kebenta jungi ngikin mau burong kerpang ya kemaria badan burong kathei suti juno kakme jong ulei baru turai jungi Yesus Kristus Bariau Joseph bukun kurim jong kathei suti Yaki apostol baki martir bukun jome U Petrus baru Paulus U Andreas U Jacob U Yohanes U Thomas U Jacob U Philip U Bartholomeus U Matthews U Simon baru Judas Thaddeus U Linus U Cletus U Clement, U Sixtus, U Cornelius, U Cyprian, U Laurentius, U Chrysogonos, U Ioannis, baru Paulus, U Cosmos, ban U Damian. Bad baro kiru pujome, ngikirpat, pada kicingdawa, berkecingdawa jumki, bahagi eki baro, enkershani dan kecingirap, bayada jome, Dau Kris utrai jumi. Namar kata utrai ngirpat yeme. Pamen pediang sngeuha ya kene kecing terwa nangi cekri jome. Panagi kisem jome baro kowe. To penyan yaki anisni jumi. Ha kecing sub jome. Tu hukum baik pelajari na kecing tuan bang jukut berbaik nyulang ini lem bagikan hunjong itu kibar melajit dau Kris utrai jumi ngigir pat yemeko play kenrat pemens ngubhaban kerku ban kubur ban menjur nedong sedong ya kene kecing terwaknya Benlong ya ka kebakerja mensim bad kebapdiang hun bahkan kelalong ini kamet perkasnang jauh hun biye jome utrai jomi uji sukres hagasni shwabun shashitong na kebenta kecing penim ini mana kebenta kecing penim yang baro Kepada long minta kesni Ula shim yauku Hakifti bakut Bat badan burong jemu Da kebakmit kikmat syabden Syame ko blay Upa berbuatam jemu Da kebahaimu ime Ula duai kerku Ula kedia yauku Barula ayu Halaki senran uong Toshim Bato bang nagane piparo Namar kane kalong kamedjonga Ya kabari naiti Na kabenta jompi Hagaju kurkom mendala laye bang Ula shim ya gane puri Bakordon Halaki kti bakpud bat badan burong Bada kabayin ubiang yeme